Svi predosjećamo da je ovo ozbiljno vrijeme. Kažem predosjećamo jer informacije koje dobijamo iz javnih izvora o događajima koji bitno utiču na međunarodne odnose i na mir u svijetu su ipak informacije iz javnih izvora, vrlo često kontrolisane, usmjeravane upravo da kod nas izazovu određenu vrstu mišljenja ili određenu vrstu osjećanja prema nekom ratu. Kada neki ratovi uđu u ovu fazu u kojoj se sada nalaze, onda mi se pitamo pa šta je tu sudbinsko, šta je to što bi moglo odrediti sudbinu planete, a da se dešava na ova dva velika fronta, bliskoistočnom i istočnoevropskom. Dakle, na frontu u zalivu gdje ratuju Sjedinjene Američke Države protiv Irana ili na frontu na istoku Europe gdje ratuju Rusija i Ukrajina, u stvari Rusija i cijeli kolektivni zapad. U tom ratu učestvuje cijela Europa, ne samo zbog ovog 21. paketa sankcija koje je Europa ponovo uvela, koji je usaglasila sa teškom mukom. Dakle, i ne samo zbog logistike, obavještajnih podataka, novih tehnologija i svega onoga što Europa stavlja i učestvujući direktno u ovom ratu, nego vidljive su da u stvari finansiranje ovog rata je u zapadnim rukama. Zapad finansira ovaj rat, Zapad obavještajno podržava Ukrajinu, Zapad obezbjeđuje podatke, mete, daje instrukcije, usmjerava djelovanje Ukrajine i čini se da je upravo zbog činjenice da kada rat uđe u tu rutinsku fazu, kako je mi spoljni posmatrači vidimo, dakle, pa onda znamo, danas će Ukrajina dronovima gađati ruske rafinerije ili će gađati neke mostove, puteve, logističke pravce, gađat će gradove, dakle, pa evo gađala je i Volgograd, odnosno nekadašnji Staljingrad, dakle, pa gađat će Petrograd, Sankt Peterburg, gađat će Moskvu i tako dalje. Pa nam se onda čini i logično da znamo čak i odgovor na pitanje šta će uraditi Rusija. Upravo kada se ovakvi ratovi odvijaju na ovaj način i kada se mi nadamo da će to stati, da postoji neka logika koja će zaustaviti ove ratove, da nema razloga da rat Amerike i Irana traje vječno, razvlači se u određenim fazama ili da rat Rusije u Ukrajine sa određenim stepenom intenziteta koji se povećava traje i dalje 4,5 godine. Dakle, onda propustimo te fine detalje koji se dešavaju u pozadini, koji u stvari govore o tome šta se mijenja u ovom ratu. Šta je to što se promijenilo i što bi trebalo da nas zabrine. Rekao bih, tendencija da se ova dva rata spoje. Dakle, tendencija da to bude jedan rat. Kada bi bio jedan rat, onda bismo na jednoj strani imali Rusiju, a na drugoj Sjedinjene Američke Države. Da, bio tu i Iran, bile bi tu arapske zemlje, bilo bi tu puno aktera Evropske unije, dakle, i onda ne bi bilo razloga da se koalicija voljnih drži izvan ovog direktnog fronta na kome se sudarle dvije najveće kopnene snage, najsposobnije kopnene armije Evrope, a možda i planete. Dakle, ruska i ukrajinska vojska očito nemaju premca kad je riječ o tom o kopnenoj vojsci, kad je riječ o kopnenim operacijama koje izvode i čini se da Zapadu odgovara to međusobno iscrpljivanje tih potencijala ovih armija koje su u svojoj dugogodišnjoj istoriji trajanja upravo naučili da vode te kopnene operacije. Ta nadogradnja u vidu bespilotnih letjelica, u vidu djelovanja raketnim sistemima iz daljine, u vidu korištenja novih tehnologija, Starlinka ili Biroa 1440 koji Rusija koristi. Dakle, to u principu ne umanjuje značaj da se sudarle dvije najbolje organizovane, najsposobnije kopnene vojske. Dakle, i da taj rat zato i traje tako dugo, 4,5 godine. I da, kako god mi tumačili ovaj rat kao rat Zapada protiv Rusije, što on u principu jeste, dakle, ipak na frontu, direktno na frontu, svjedočimo sudaru dvije moćne kopnene vojske. I to na frontu koji nije beznačajan, dakle, front koji je
izbrisao liniju razdvajanja od same pozadine, jer pozadina znači logistika, jer znači veza sa Zapadom, logistika znači i unutrašnji industrijski potencijali i ono što dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, dakle za Ukrajinu, i ono što dolazi iz dubine same Rusije, dakle za ruske snage. Ali onda kada pogledamo tu liniju fronta u vidu tog evropskog fronta koji prestaje na granici Urala, čini se, dakle za sada nismo vidjeli prebacivanje ukrajinskih raketa i dronova preko Urala, pa onda možemo zaključiti da su se dvije najorganizovanije i najsposobnije kopnene vojske, dvije najveće države Evrope, evropskog kontinenta, Rusija i Ukrajina, istovremeno države koje su formirale front veličine pola Evrope. Pola evropskog kontinenta je zahvaćeno ratom. Dakle, to je rat koji se vodi na neka 4 miliona kvadratnih kilometara koji pripadaju Rusiji sa ove strane Urala i nekih 600.000 kvadratnih kilometara Ukrajine, dakle s tim što je Ukrajina već izgubila preko 120.000 kvadratnih kilometara, ali je to činjenica da cijeli evropski kontinent od 10 miliona, dakle jedna njegova polovina je zahvaćena ratom. Ako preselimo na onaj drugi rat koji je zahvatio sve zemlje, dakle od mediteranske obale i Libana, dakle Izraela, pa sve do Perzijskog zaliva i Irana i njegovih granica sa drugim državama, sa Afganistanom, sa Pakistanom, dakle sa Rusijom ili granicom na Kaspijskom moru, koja je jako značajna, sa Azerbejdžanom, sa Turkmenistanom preko Kaspijskog mora ili Kaspijskog jezera, kako god ga tumačili, nećemo pogriješiti jer ima elemenata jednog i drugog. Dakle, ono što ovu vodenu površinu čini morem jeste bez sumnje njegova veličina i njegova dubina, činjenica da je riječ o slanoj vodi, ali ono što je čini odvojenim od svjetskih mora, dakle to je činjenica da nema nikakvu vezu sa svjetskim morima, dakle da praktično ova morska površina, ova slana voda u stvari se napaja isključivo velikim rijekama iz okruženja i ne odlazi nigdje, nema veze sa okeanima, nema veze sa svjetskim morima. Dakle, podzemne veze sigurno nisu ispitivane, nije ni bitno, ali je slučaj Kaspijskog mora u stvari važan jer je ona tendencija o kojoj upravo želimo da govorimo, koju smo prepoznali kao stratešku promjenu u orijentaciju prema ovim ratovima, a to je tendencija da se ova dva rata ujedine. Dakle, onog trenutka kada su Ukrajinci gađali iranski brod i optužili ga da se na njemu nalaze neke vojne komponente i vojno oružje koje ide prema Rusiji, gađali su ga u Kaspijskom moru. Dakle, tog momenta iz Irana je došao nekakav demarš, nekakav odgovor koji nije očito adekvatan događaju, na našu sreću. Jer jedini realan odgovor zemlji koja je razarana, gađena i kojoj ništa ne znači odgovoriti i Ukrajini kada već odgovara Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu ili Emiratima ili Kataru, Jordanu i tako dalje, Bahreinu, dakle, šta onda znači da imate još jednu državu, članicu koalicije sa kojom imate sukoba i istovremeno ta država ima svoj rat sa jednom od najvećih vojnih sila na planeti. Za iransku vojsku ovo je bio zahvalan trenutak da malo raširi borbena dejstva i da pokaže mjerama protiv Kijeva, dakle, i nekim drugim zemljama da nije preporučljivo uključivati se u rat protiv njih. Ali za sada, evo, te vrste eskalacije nema. Dakle, taj događaj u Kaspijskom moru, ukrajinski napad na iranski brod, dakle, koji je civilni brod, transportni brod, dakle, brod koji plovi pod iranskom zastavom, koji je optužen da ima veze sa vojskom, da ima veze sa naoružanjem i opremom i tako dalje, koja se vozi Rusiji. Dakle, da li postoje komponente za bespilotne letjelice ili ne, to je sada manje bitna
priča. Ali ta činjenica, dakle, da je u ratu desila se promjena, dakle, očito nije analizirana, posebno zato što Iran nije odgovorio na način kako se očekivalo. Istovremeno, druga činjenica koja je ukazivala na pokušaj spajanja ova dva rata jeste nenajavljeni dolazak u Bijelu kuću premijera Izraela Benjamina Netanjahua i Vladimira Zelenskog u isto vrijeme. Dakle, istina, Zelenski tamo nije dočekan na nekom nivou, ušao je na sporedna vrata, nikoga nije dočekao ga je vojni ataše ukrajinske ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle u Vašingtonu. Prema tome, ono što je Zelenski razgovarao sa predsjednikom Trumpom poslije tog svog nenajavljenog upada u Vašingtonu, u Sjedinjene Američke Države, to sada nagađaju američki mediji. A kad je priča o američkim medijima, najbolje bi bilo protumačiti onu lakonsku izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je od novinara u Omanu na jednoj konferenciji, dakle, dobio pitanje šta ćete poduzeti povodom toga da imamo informacije da Rusija i Kina dostavljaju obavještajne podatke Iranu. Rubio je upitao, ako vam je to rekao, gdje ste to čuli? Na što su novinari odgovorili, pa pišu američki mediji. A pošto pišu američki mediji, reče Rubio, onda je sigurno to tačno, pa vi se nastavite tamo obavještavati u američkim medijima. Dakle, tako bismo i mi mogli reći da obavještavanje iz američkih medija o tome šta su Zelenski ili šta je Netanjahu razgovarao sa Trumpom nije baš pouzdano za sve nas, iako dobijamo različite vrste informacija. Dakle, pokušavamo zaključiti šta dolazak dva lidera uključena u dva različita rata u momentu kada vidimo tendenciju da se ti ratovi spoje. Dakle, šta znači? Evropa bi željela da se spoje ti ratovi, to bi im Sjedinjene Američke Države ponovo vratilo kao zaštitnika, kao pokrovitelja, kao nekoga ko o njima brine. Dakle, kao nekoga ko je partner, bili bi zajedno u jednom ratu i to onda bi značilo svjetski rat. To što govori počeo je svjetski, nije počeo, puno zemalja je uključeno u Perzijskom zalivu u rat, puno zemalja je uključeno i na Ukrajinskom frontu, dakle sve evropske zemlje i zapad, evropski zapad, dakle što nije problem. Nije problem zapadu se uključiti ni u ovaj rat protiv Irana. Kada posmatramo ova dva rata, vidimo da su to ratovi na području gdje žive muslimani na Bliskom istoku i Perzijskom zalivu i pravoslavci, dakle, na istoku Evrope. A istovremeno vidimo ovu vrstu ponašanja koja dolazi sa zapada i koji u stvari među muslimanskim narodima koji pripadaju islamu, traže i nalaze partnere koji učestvuju u njihovim ratovima. Na taj način se Saudijska Arabija uključila u rat dajući novu dimenziju tom ratu. Saudijska Arabija je čak u Perzijskom zalivu bombardovala, dakle, pojedine šiitske snage u Iraku koje su napadale zelenu zonu i američku ambasadu i tako dalje, i onda je Saudijska Arabija digla avione i tamo izvršila bombardovanje, pa se pripremila i organizovala za napad na jemenske Hute, dakle ona i Ujedinjeni Arapski Emirati, iz čega bi se moglo steći zaključak da se zaoštrava i taj sam rat u zalivu. Kada komentarišemo neke događaje, dakle, i kada brojimo šta se to tamo dešava, dakle, i kada koristimo te javne izvore, kada kažemo da je Rusija granatirala Kijev, da je te sada korporacije i fabrike u stvari sa obe strane fronta da su sada ugrožene i mete napada. Dakle, Ukrajina je, čini se zbog svijesti o bezizlazu i zbog smjenama u vrhu vojske, odjednom zaključila da treba promijeniti nešto u toj prećutnoj ili dogovorenoj taktici sukobljavanja i ratovanja. Očito da je postao neki dogovor da se interesi pojedinih korporacija koji se prepliću u obe države ili se prepliću u cijeloj Evropi, da se ne ugrožavaju. I onda je neko donio odluku, ne, idemo gađati korporacije.
idemo gađati njihove interese, idemo rušiti fabrike. Pa nije teško povezati fabrike sa jedne ili druge strane sa ovim ratom Ukrajina-Rusija. Dakle, nije teško zaključiti da najveće korporacije svakako proizvode nešto što može biti korisno za vojsku, za elektronsko ratovanje, za bespilotne letjelice, za nešto što je svakako dio samog rata. Tako isto i ukrajinski. Dakle, s jedne strane, Rusija je ponovo razarala Firepoint, najvažniju ukrajinsku vojnu fabriku, povezanu upravo i sa bespilotnim letjelicama i sa raketnim motorima. Da, Rusija je gađala, dakle, i Burevestnik fabriku u kojoj je nastala ona poznata ruska interkontinentalna balistička raketa koja nosi nuklearnu bojevu glavu, Burevestnik, dakle, ona je pravljena na tlu same Ukrajine. Sada je Rusija gađala i tu fabriku, gađala je i Kijev 25 i Kijev 21, dakle te fabrike koje proizvode neke komponente za bespilotne letjelice ili za potrebe elektronskog ratovanja ili dijelove granata, dakle ili projektila Neptun ili ovamo Flamingo i tako dalje. Primijetno je i Višnjevo da je gađano, dakle gdje se također nalazi velika fabrika koja je također već gađana u nekoliko navrata. Istovremeno na liniji fronta vidimo da Rusija širi tu bezbjednosnu zonu oko Konstantinovke, da uzima pojedina manja i veća naselja u toj blizini, dakle da je ušla, očistila i raširila zonu djelovanja u Časovom Jaru, dakle da je udaljila se konačno iz te zone Bahmuta gdje su snažne utvrde oko Časovog Jara sprečavale dalje napredovanje i kretanje prema Slavjansku i Kramatorsku. Istovremeno, ono što vidimo u ruskoj taktici, dakle, može se primijeniti i na Limanu, dakle, gdje u stvari ukrajinska vojska protiv udarima povremeno vraća određene pozicije i te udare koncentriše isključivo oko centra samog grada, stvarajući snažnu vojnu strukturu upravo u centru grada, sposobnu da spriječi dalje napredovanje ruske vojske. Rusija, međutim, koristi tu već sada prepoznatljivu taktiku opkoljavanja, spajanja krajeva, stavljanja i izgradnje kotlova u koji upada ukrajinska vojska. I to vidimo sada kad govorimo o širenju linije oko Časovog Jara, dakle, i njegovog spajanja sa dijelovima Limana, dijelovima, dakle, pa i dalje do samog Kupjanska i do Harkovskog fronta. Dakle, primijetimo da cijeli taj front u stvari sada ima nekoliko tačaka koje mogu vrlo brzo biti pretvoreni u kotlove u kojima se nalaze ukrajinski vojnici. U principu ove linije su na temelju strategije Aleksandra Sirskog, doskorašnjeg komandanta ukrajinske vojske, branjene do tačke iscrpljivanja resursa. Naredba je uvijek bila ostati do zadnjeg trenutka i braniti utvrde. I to je ukrajinska vojska radila uz velike žrtve. O tim velikim žrtvama sada nam govore iz ruskih vojnih krugova, dakle iz samog generalštaba, i obavještavaju nas da su žrtve ukrajinske, dakle one koji su direktno predstavljaju poginule na frontu i one koji su teško ranjeni i izbačeni iz stroja, dakle da se kreću od 1,5 do 3 miliona. I da Ukrajinci, dakle, odnosno Zelenski i zapadna propaganda kriju te brojke. Naravno, nema idile ni na jednoj strani fronta, pa ćemo vidjeti da pojedini bivši načelnici generalštaba ruske vojske i generali u penziji da su pokušali napraviti neko savjetodavno tijelo i pokušali se nametnuti predsjedniku Ruske federacije, Vladimiru Putinu, kao neko ko bi objektivno analizirao i pratio stanje na frontu i ko bi na taj način obezbijedio vjerodostojne analize kretanja, uz tvrdnju naravno da ovo nisu do sada vjerodostojne. Drugo, da se način ratovanja mora promijeniti, dakle da ovaj nije dobar, da nedostaje
snažno uključivanje oklopno mehanizovanih snaga i da je greška odustati od toga, obzirom da oklopno mehanizovane snage sa adekvatnim zaštitama koje već imaju, koje su izgrađene, mogu da podnesu i do 17 i 18 udara i da budu u funkciji, dakle, i da je bez razloga to otpisano. S druge strane, da se koncentracija vojske i vojnih udara dešava ipak na jednom manjem dijelu, odnosno nekoliko tačaka, 3 tačke su oni naveli, dakle, a ne cijeli front dužine 1000 i preko 1000 km. Oni su rekli da je to ipak koncentrisano oko pojedinih gradova i da se tu može djelovati drugačije i da se mora djelovati drugačije, dakle, da se može učiniti puno više i da se konačno treba požuriti da se ovaj rat završi. Naravno da su iz vrha vlasti pozdravili dobronamjerne sugestije i pozvali ih da nastave educirati mlade i djelovati pozitivno na održavanje borbenog morala stanovništva Rusije i ruske vojske, ali da sistem postoji i da taj sistem ima svoje mehanizme funkcionisanja i kroz vladu i ministarstvo odbrane i kroz oružane snage, generalštab, dakle i druge jedinice, dakle specijalne jedinice, i da tu nema potrebe da se van sistemski djeluje kada rat ide planirano. Dakle, ono što čujemo iz Moskve stalno jeste da se ipak događaji odvijaju po planu. Jedino što možemo prepoznati, dakle, kao opasnu tendenciju jeste namjera, dakle, da se ovi ratovi spoje. Dakle, i da kao spojeni ratovi u stvari bi predstavljali upravo svjetski sukob. To se Americi ne uklapa u planove, jer izvan tog rata koji bi bio svjetski po samoj činjenici da Rusija ima toliko nuklearnog potencijala, dakle i nuklearnih bojevih glava koliko bi imala ta druga strana, i da sigurno u vrhu vlasti u Rusiji ne bi kalkulisali oko toga kako postupiti u uslovima egzistencijalne ugroženosti i kako se ponašati. Mi bismo tada svjedočili jednom drugom načinu ratovanja, jednoj drugoj formi, vidjeli bismo drugačije lice Rusije koje su morali nekada u istoriji vidjeti, dakle i Napoleon i Hitler, dakle kada pojedine zapadne zemlje u svojoj dugoj istoriji prave procjenu o tome koliko je Rusija slaba, iscrpljena na razne načine, demoralisana i tako dalje, pa pokrenu neke vojne sile. I Napoleonova vojska je bila evropska vojska, vojska evropskih zemalja, i Hitlerova vojska Trećeg rajha je bila evropska vojska. Nisu bili samo Njemci, dakle cijela Evropa je krenula na Rusiju upravo nošena onim uvjerenjem koji su Njemci i zapadni Evropljani, dakle i Švicarci, imali 1917. godine kada su procijenili da treba izvršiti oktobarsku revoluciju, da treba uništiti monarhiju, da Rusiju treba konačno rasparčati. Onda su dobili boljševike koji su na kraju na temeljima socijalističke i komunističke ideje, dakle boljševičke ideje, u stvari nastavili sa izgradnjom Ruskog carstva koji su nazvali Sovjetski savez. Šta je bio Sovjetski savez nego upravo još jedna manifestacija ruske veličine i sposobnosti, kao što je to i Drugi svjetski rat poslije bio. Dakle, kada govorimo o tome, neki ljudi koji ne pripadaju uopšte ideji racionalnog promišljanja ili obavještavanja, ulaze zapjenušani u bilo kakve debate. Oni nisu obavješteni ni na ovaj način, niti prate događaje, dakle, kako se dešavaju i zašto u ovom trenutku Sjedinjene Američke Države bombarduju Iran, zašto Iran uzvraća Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, zašto povremeno na području Katara, ali samo na području gdje se nalaze američke oružane snage djeluju, i zašto uopšte ne djeluje na području Saudijske Arabije. Dakle, kakvi su to aranžmani, šta tu
radi Pakistan i na koji način je ovaj rat kontrolisan. Ali i na ovom kanalu pojedini ljudi sa muslimanskim imenima, što ne znači da su muslimani, ali znači da su budale, da su bezobrazni, da su agresivni, pišu razne gluposti, pišu uvredljive poruke. Evo, niko ih ne briše. Dakle, možete pogledati i ove video, i zadnji video i tako dalje. Oni su ljuti, oni su razočarani. Kada im kažete da način na koji se muslimani u svijetu ponašaju je nemoralan, otpadnički, da je štetočinski, da je radikalno ekstreman i istovremeno glup, nedozreo, da su muslimani danas neobrazovani. Kada postavite ključno pitanje, dakle, da li podržavate da Saudijska Arabija bombarduje Irak zato što tamo postoje šiti i da oživljava taj tradicionalni sunitsko-šiitski sukob? Da li podržavate da Saudijska Arabija napada jemenske hute, šite također, zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da oživljava i taj konflikt, dakle, opet šita, sunita, dakle, i muslimana među sobom? Da li su muslimani braća? Kur'an kaže muslimani su braća. Dakle, da li su braća? Da li su ovo braća? Ili su ovo Kain i Avel? Kabil i Habil. Dakle, ovo su braća koja se međusobno ubijaju, istrebljuju, uništavaju. Iran i Arapi. Dakle, Perzijanci i Arapi, to su, braća. Koji ludak i fanatik može biti ponosan na ovaj način predstavljanja islama u islamskom svijetu? I ko treba o tome da govori? Da li oni koji bombarduju i pokreću ove ratove i dolaze sa zapada, ili o tome trebaju govoriti muslimani? I reći da, razočarani smo što islam šalje ovakvu sliku o sebi. Nemoćnog, podijeljenog, nepismenog, nedozrelog. Dakle, i vi govorite o arapskoj naciji kao neizgrađenoj, kao nekakvim petljancima koji međusobno ratuju, koji samo su odlučni u obračunu sa drugačijim mišljenjem unutar sebe. Zašto su muslimani danas primjer nedemokratskog ponašanja? Zašto su muslimani danas agresivni? Zašto i na ovom kanalu dolaze neki sa muslimanskim imenima i pišu takve stvari o događajima koje uopšte ne razumiju i koji uopšte ne znaju povući paralelu u odnosu na našu situaciju? Kako će se to odraziti kada mi petljamo oko Irana, kada želimo proširiti vojnu saradnju ili želimo nešto uraditi? Da li u stvari muslimani u Bosni podržavaju Iran dok on bombarduje Kuvajt, dok bombarduje Bahrein, dok bombarduje, dakle, Jordan? Da li je Reis Cerić koji je tamo, bivši Reis Mustafa Efendija Cerić koji je tamo predavao u Jordanu, i da li ovi učenici koji su nam došli, mučenici islamski iz Jordana, koji su tam prolazili te radikalne palestinske škole i druge škole u Jordanu, pa dolazili ovdje da truju djecu po Bosni i Hercegovini, da li su oni oduševljeni kada Iran bombarduje Jordan? Koga oni tu podržavaju? Dakle, muslimansku braću, koji su organizacija, geopolitički instrument Zapada. Muslimanska braća su geopolitičko smeće i instrument Zapada. Dakle, politički islam je najveća podjela, najveća podvala islamu. Dakle, i ako vi vidite da biti musliman, od vas ludaci očekuju da budete politički musliman, da vaša interpretacija vaše vjere ima isključivo naglašenu tu političku dimenziju. I vi kažete, ne, ja razumijem na drugačiji način svoju vjeru i meni su bliži pravoslavci u Beogradu i katolici u Zagrebu nego ti muslimani, Arapi i tamo Perzijanci. Šta ja imam s njima? Dakle, kako u stvari pomiriti to evropsko lice bosanskog islama sa objektivnom činjenicom da mi nemamo bližih i srodnijih naroda od Srba i Hrvata? Kako reći da su ovi tamo uopšte loš primjer za islam? Najružnije lice islama vam je arapski svijet. Najružnije lice islama. Pogledajte taj rat, pogledajte te besmislice, pogledajte bogatstvo koje su od Boga dobili,
dakle, bogatstvo koje nisu ničim zaslužili, dakle, i način na koji su ga oni rasipali, dakle, služeći Zapadu bespogovorno, ratujući međusobno se istrebljujući i ubijajući. Zašto želimo ličiti na to? Zašto bismo ličili na to i zašto se konačno ne bismo okrenuli sami sebi, svojim komšijama, svojom etničkom, kulturnom, civilizacijskom braćom? Šta su u stvari bosanski muslimani danas u svjetlu ovih kretanja i na koji način razumiju sebe? Da li sebe razumiju i kao Evropljane i kao muslimane? Meni to nije upitno. Možete se razumjeti i na jedan i na drugi način. Ali šta je od toga bitnije za bosanske muslimane? Šta je važnije? Šta je snažnije? Šta je jače? Da li to što ste Evropljani i što ste na Balkanu i što ste dio jedne etničke homogene strukture, dakle koju je lako istražiti i potvrditi naučnim argumentima, dakle koji potvrđuju haplogeni, koji potvrđuje razne vrste istraživanja. Mi smo jedna istorijska priča, jedan istorijski narod koji je poslije u dugoj istoriji trajanja na ovom teškom mjestu gradio svoje nacionalne, osobene, posebne, kulturne identitete. Postajao nacija, gradio, dakle, i svoje političke institucije, političke programe, formulisao svoje političke interese, dakle, i u stvari djelujući na određenom prostoru kroz jezik, kroz razne forme komunikacije, u stvari pokazivao kako razumije sebe u tom svijetu i kako razumije svoje neposredno i ono dalje okruženje. Nacija u stvari nije nikada samo pitanje vaših kolektivnih osjećanja koja ne morate dokazivati. Pripadate tom narodu, sebe smatrate da ste to i jeste to. Dakle, ne moraju se nacionalna osjećanja dokazivati, ali zato nacije se i dijele na one koje su izgrađene, civilizovane, dakle, koje su u svojoj dugoj istoriji izgradile određene mjere za razumijevanje sebe i za razumijevanje svijeta oko sebe, određeni instrumentari koji im pomaže, dakle, da prepoznaju sebe kao posebnu kulturno-identitetsku činjenicu i da istovremeno prepoznaju sebe kao sastavnog dijela širih narodnih zajednica i čovječanstva u cjelini, kao dio ljudskog roda. I onda kad krenete od te tačke, onda kažete na koji način bosanski muslimani razumiju ove ratove i zašto pojedini kvazi muslimani, nadrndani, fanatici, budale, raspravljaju o stvarima kojima ne razumiju i koji ne bi smjeli biti razlog naših sukoba, rasprava, bolesnih debata. Dakle, šta to trebamo da govorimo kad govorimo o ratu u Perzijskom zalivu? Koja je to retorika koju treba da imamo? Koga mi tu trebamo podržavati? Koju stranu? Dakle, jedna strana su Arapi, druga strana je Iran. Kao što na istočnoevropskom frontu vidimo dvije strane, Ukrajinu i Rusiju. Dakle, a istovremeno znamo da je prava strana u stvari Zapad. Prava strana koja izaziva sukobe dolazi sa zapada, dolazi tu iz daljine, sa daljine od 10.000 kilometara, pokreće ratove, nalazi te neizgrađene, necivilizovane, agresivne Arape, dakle, koji su danas simbol globalnog terorizma. Al-Qaida, ISIL, Al-Nusra, muslimanska braća i HTS, to su arapske, globalne terorističke organizacije. Dakle, to područje je simbol, metafora globalnog terorizma. Ne nauke, ne kulture. Dakle, da li je onda to naša strana? Ili mi hoćemo da budemo, dakle, kao muslimani, naši su i u Iranu, naši su i Arapi i Perzijanci, dakle, ali
ćemo malo antisemitskih narativa baciti u medijski prostor i reći Jevreji su krivi za sve, Izrael je kriv za sve. Mi ćemo brinuti o palestinskom pitanju više nego Palestinci u Jordanu. Jer mi ne znamo njihov stav, ili ga znamo čim oni brane Izrael, dakle čim zaustavljaju iranske rakete. Dakle, koja je to muslimanska strana i koje je to muslimansko lice kome aplaudiraju bosanski muslimani iz Sarajeva i sarajevska politika. To ludilo koje nas je zahvatilo odvlači nas, dakle, od rješenja naših problema, bavići se tim vanjskim problemima, dakle, ili trošeći energiju u kojoj se svađalački ponašamo, šta god ko rekao. Dakle, pa ovo su teme koje mogu izazvati rasprave. Na bilo kojoj tački možete iz bilo kojeg razloga zauzeti jednu ili drugu poziciju i raspravljati o njoj. Ali ono što treba prepoznati kada govorimo o ovim ratovima jeste koliko oni mogu biti prijetnja civilizaciji i koliko oni mogu biti u narednom vremenu ta iskra koja pali Treći svjetski rat. Da li postoje takvi planovi? Da li postoje takve tendencije? Da li prepoznajemo da se nešto u pozadini dešava i kada to prepoznajemo, da li smo ozbiljno govorili o tome? Da li vidimo namjeru da se ova dva rata spoje, da budu jedan? Dakle, a kada su jedan, onda su svjetski rat. Svjetski rat jeste sudar velikih sila, sudar, dakle, velikih nuklearnih sila Amerike i Rusije, a to onda znači da je to i nuklearni rat, a to onda znači da je upitan opstanak civilizacije, da onda te naše sumorne priče o Daytonu, o ludačkim košuljama, o raspravama, dakle, međunacionalnim debatama sa svojim komšijama i mržnjom koju sijemo svakodnevno iz Sarajeva, dakle, da to više nema uopšte smisla. Dakle, da li smo mi spremni za negativan razvoj situacije? Da li su bosanski muslimani spremni za takav trenutak u kome će stvari eskalirati do te mjere da nikoga neće ni zanimati šta se to dešava tu u Sarajeva ili šta se dešava na Balkanu, kako se rješavaju ovdje neka pitanja i kako će biti riješena. Govoreći dakle o ratu Ukrajina-Rusija, gdje dvije pravoslavne zemlje međusobno ratuju, i o ratu u zalivu, gdje je uključeno 20-30 muslimanskih zemalja u ratu jednih protiv drugih, dakle gdje muslimani ratuju protiv sebe i gdje uvijek vidimo u pozadinu bilo evropske zemlje, bilo Sjedinjene Američke Države, dakle onda moramo izvući zaključke neke. Šta smo mi u ovom svijetu? Ko smo mi? Gdje je mjesto islamu u ovom svijetu ako se na ovaj način ponašaju zemlje predvodnice islama? Šta mislimo o Turskoj koja sada prebacuje svoju avijaciju u Estoniju, dakle da štiti estonsko nebo, dakle, ili koja poduzima neke tamo korake oko pokušaja da ujedini upravo ova dva rata. Dakle, upravo dolazak Turske u Estoniju, to znači također to je ta nova mjera koju vidimo. Dakle, Turska neće izazvati rat sa Amerikom i Izraelom jer je ona njihov partner. Dakle, ali ovdje vole ljudi pričati te stvari, te budalaštine, ne uklapa im se u sliku da je Turska danas obični geopolitički patuljak koji može ispod skuta Sjedinjenih Američkih Država da radi velike vojne stvari, da vrši velike vojne operacije, da razori Siriju, da uđe u dijelove Iraka, da progoni Kurde. Dakle, i da dođe sada da brani Estoniju, da izigrava nekakvu veliku silnu državu. Kada bismo analizirali mornaricu, avijaciju, sve ono što Turska u ovom momentu ima, vidjeli bismo da i Turska ima snažnu kopnenu vojsku, dakle da je to najveća kopnena vojska u okviru NATO-a i da Turska nije, dakle, samo beznačajna priča, ali da je uloga koju je dalo rukovodstvo, uloga geopolitičkog sluge, dakle ista ona uloga koju su uzeli i Saudici, koji ne bi trebali da imaju takvu ulogu obzirom na prividnu moć koju Saudijska Arabija ima. Kada pogledamo te muslimanske zemlje, kada vidimo njihove politike, da li sa ponosom govorimo o tome da mi smo muslimani ili nas je bar malo stid? Dakle, da li smo mi oni slabo izgrađeni, nepametni ljudi koji se ponose glupostima,
dakle, ili da, kaže, kad pogledate ovo, umjesto da se nečega stidimo, dakle, mi se tim glupostima ponosimo. Kako da razumijemo onda našu ulogu, kako da očekujemo da nas neko poštuje kad vidimo to ponašanje i kad vidimo nas koji tu trgamo u tom geopolitičkom blatu, u pokušaju da u stvari disciplinujemo svoje sugrađane, svoje komšije, svoje sunarodnike, da ih disciplinujemo kroz pristup ovim temama. Pa neće. Dakle, ti ludaci koji se povremeno i ovdje javljaju, nek slobodno idu tamo gdje su im braća, neka idu u Siriju, imaju tamo ljudi koji su im pripremili teren, neka idu u Afganistan, tamo im je među talibanima i mudžahedinima u tom konfliktu, u sukobu, njihova agresivnost, dakle, neće djelovati prepoznatljivo kako ovdje na Balkanu kada oni histerišu. Dakle, upravo takvi ljudi, takvi maniri i taj način predstavlja i naše ružno lice u svijetu. To je ružno lice bosanskih muslimana koje se ceri, agresivno, galami, psuje, laje, dakle, sa društvenih mreža. Kako možete biti ponosni na to i kako to ne kritikovati, dakle, i ne ukazati da je to dio tog opšteg ludila koji je, evo, pokazuje tendenciju eskalacije.